Şəhərində деген ипотечный yurtlar salalar. Şunday serый domlar iki xo'jaga bik ko'p degende. Onda da частниклар salalar. Şu dalanda ekilip tuturalar. Ekilip temir yollarını uzabız. Bunda Aral degen var. Yazıları. Şu biz trassaya gittik de. Gazımıza bıraktılar. Şəhərində деген ипотечный yurtlar salalar. Şunday serый domlar iki xo'jaga bik ko'p degende. Onda da частниклар salalar. Şu dalanda ekilip tuturalar. Vallahi ekilipkine çıkabız şehirden. Solga değil mi? Zapravkaya kirib olayın. Aha, mashina. Mercedes kele. Чуть soqindirmadi bizni. Mana shu ipotechniy oramdaydi bu biznoyda. Hozir biz zapravkalarni ko'ramiz. Endi o'zimning yaratgan termosimni unutib qoldirdim. Shaharga trassaga chiqib, bizning davlat erinmadi. Yangadan shaharga olib kirib, shu termosni olib berdi, Allohga shukr. Rahmet inana, Begzor. Bek sabır yigit. Allah Teala'na yaxshi qadim bersin. Adibe olsun. Boy olsun. Amin. Aral kaldı. Şu bütün yurtta tuz. Ziyaratlar ve Aldı. Ne diyorlar hep bütün yurtta. Ne diyor? Hocalar kim iken bak. Aldından sol жағынан Şehir artta kaldırabız. Buna takın diyorlar. Ya, sol жақтан алдынан. Крыло ауысқан. Barabız yolu devam edeceğiz. Bütün yol şundaydı, trafik azalsın. Kayda karama şunday boşluk diyorlar. Ziyaretler edenlerinde все, başka bir yok. Yüzüm diyorlar, köp yerde yolda da şakalar. Başlara tuttarda durup gele verilmez şu. Diyorlar silkinmeyden. Özgürüp gitti. 50 kilometreden sonra yeşil kustarniklar, ürenler görüne başladı, ağaçlar görüne başladı. Deniz Aral'dan gitgeç. Aral'a kadar bir 150 kilometre şimdi Osteriye'de 50 kilometre Aral'dan sonra yeşillenip gitti. Bizim yaptığı gibi. Kilometreden abet yeşillik ağaçlar bitti. Abet kırı dolarlar uçtuk. Bir kafede to'xtadik. Bunda da sizga bir vaqt söylep ketasim kela. Mana eshik ochiq kafening, bunda kirib ketasim sentralniy. Shosha ochiq eshikka oldanib shipshiq kirgan. Bu endi lastishga kirganda tuda-suda uchib, berilib o'lgan bitinda. Все, bo'ldi, vafot bu. Shulay qishidagin men bulduralarmı, menden kelip çığa, men malades, men bulduqlı deb özüne aldanıp kelip kiradigan şu aytırıp düşemge berilip beriydi. Hem endi bek şıraqta janıp yo'qqa çığa. Hali yo'qqa chiqmaganda isen vaqtında yanına kişiler keladigan aytdi. Sen chiqib ketmandan inakash deb, sen ketmandan bitasan bu yo'qqa chiqasan deb meni o'jirib men qarab, arib bitgan bitin bir xali yo'q mening o'zi. Çünkü bunda rizqlar tabalmıyor. İşkan sayın berile kişiler bari tınlamaylar. Yok, o prema özü koygan bana şu idiotski ideyalar bilen bik iş baralar. Hürmetli dostlar, eğer siz kelip lektiğiz iken, kötünüzge bir mertebe tamam buldu iken, toktağız, barmağızlar şu. Kişi etkende tınlağız da şakıp getiğiz. Şuna da mene belki kıştığına kadar yolunu көрсетіп çıkarıp jiber alsak, o isen kalaşak. Eğer kişiye kadar bunu uzatıp jiber almasak, bu öyle. Haydi. Иди, шагом кет. Давай, помоги. Если сейчас не поможем, она умрет, как вон та птичка. Просто умрет. Через несколько часов она устанет. Куп шығарық, чтобы она вышла. Шығарға керек ана. Шығармасаң өле ол. Она уже устала.
Haydi. Bayma yani. Tut. Tut kol bilen. Korkma. Отқа тұтып шығарабыз даған. Исен қалыр. Кішінден шулай қой уақытта исірікні қолына тұтып құтқара керек. Ол жоқ, мен білем, мен қаршы, мен бұлдырам деп етірге мүмкін. Тыңламағызған. Тұтығызды қолынан ап шығарыңызды атығыз. Қыршықны құтқарам деп берейін, мен кішілер қырыдан қарап тұралар. Нендей жүлерсің енді, не құтқарайынды бұл қыршыны деп. Бұл қыршыны құтқарудан нәсі бола. Шойық сіздегі міне бұл саташқан, бұталған кішіні құтқарғанда сізге етешеклер керек ме? Ташыла, біткен іш бітінді бұл. Керек мені құтқарыға деп. Ләке сіз ташламағыз. Андар ғымыр бұл еске түшірешексің. Міне мен деген бұл құшыны орамға шығарып құтқармасам, ғымыр бұл есте қалдары тұташақпын. Болды бітті бұл. Ары бітті енді бізкін күшке үші. Қой ұшырға да білмей. Бары ташламағыз. Тұтығызда құтқарығыз бұл кішілерді. Кешеде міне бір есір күш алтыраты түні бойы. Нәсе шылайға сүйінді мен ғадеп. Ненде орамға шығар? Ha? Yarar alır, pastayını bulalım şimdi. Su yanına koy, su içsin. Siyo malades. Naşay tırıp kıtkara gerek. Uzun buldur olmasın da başka kişiler buldura. Siyo mene bit kıtkardı. Yaşap gitti. Uzun rizikın uzun taba. Oğlun ne? Bütün yerde ziyaret. Şunun zor binalar da kurmaya zor ki. Bizim kaybır meşte anlam belki. İyi isimlerini yazıp koyuyorlar. Ahmet, Sakin, İnker, Turman, Urman, bunda. Tegi Irak'tan вывеска тұра байды, мы открыты деп кафеда. Шunu tegi ucuda. Kafe isimi kırık. Әзірек күні аптыратар, ғажеплендіре мұндай ситуация. Біз дәулет білен де ойлап барабыз. Лучше мәйітні затқаш, аның үстіне мұның қадар кирпиштен зор бина салғанша гараж салып қойырға лучше шығалдында. Көп мә экономия, көп мә файдасы болар, яғылай исраф. Çünkü қайбір нелерді, қабірлерді өттік, 8-ге 8 binalar salıp koyganlar. Başıma sayıp etmeyin. Köpme akşa bit ol. Ol akşada bit faydaya jiberip bula. Meyitinin üstünde nindi yanda meşit salıp koyasın mı, bina salıp koyasın mı? Kabir taşı olsa isim familiyası bilen tuğancılığı vafat bulgan könde bilen çol yitken meyitke gelip qarab yığıştırıp gitsen. Kalganın bağlarına, anıklarına kullanırga bula. Faydaga. Dostlar ötekinde Baykonur şehri ornaşkan kim ko'rsaydi anda neler kosmodromni o'tib ketamiz. Kosmodromga kirib bo'lmay olmanda kosmodromning nelar ko'rinaydi narsalar stansiyalar nelar anda военный zona kirib bo'lmay ko'rsatib etilmay sebebi qirg'oqdan o'zib ko'rib ketarmiz. Irak'ta sen ko'rib аппаратлар, anda параболические антенналар. Вот. Серьезно, да. Охраналар нелер узып болмаянда. Байконурдун нелери жакшыраак көрүнө. Станциянын неберлери. Жана темир жол бар, таман тегенде как раз шукуя турган тегенде. Көрөсүз Байконурду? Бурлайбы? Yok, haydi. Burulup durmuyoruz zindan da. Kırık yaramay. Lişli sıralar verecekler. Anlar bir şey veriyorsa tıklayın bulay. Ben şundayım. Baykonur. Mandanın stansiyası tıkında şok gidiyorken oranla. Ben hazır biz indi devlet bilen barabız. Josalı şehre boylap bulay belki yine artık hazır Sırdarya yılgasına varmış tabi. Kazakistan'da da öte bunlar Josalı kırında indi boley-meney yeşil, dünyalardan yeşillenip gitti. Hazır sizge Kazakistan'da uzatırgan Sırdarya'nın ölüşü ko'rsatib, Sırdarya ol Srednya Aziyada eng серьезный yılga indi Amudaryo bilan. Mana Sırdarya yılgası.
Yazıyaga. Çünkü Sırdarya bulgaç önce de yeşillenip gitti sırası. Son 20 kilometrede varabız. Ben şu Sırdarya'dan sonra. Yeşile bakalım. Ama da bu yeşillikten içinde arıklar ve yazılmaktadır. Yılganın belki şişme köpükler verilgen kanallar. Lakin 20 kilometre var ama hep yeşile bitince yine bu yakta. Bu yakta arışlı sistemi yok. Bunda karalım. Ama da hep yeşil. Bu sistemin içinde saldı. O baltanmış. Sırdarya burayı tutarken anda bitinde kanallar arıklar gitken böyle bu arık boşuk gitken gerek vakitten de tuturup su ağzalar böyle tire yönüne jirin şu su bilen koyulur deyip. Yansınamanday viyaz kurgan joğu yani karağız. Kelip karasındağı surunday arazi yazıtıra. Bir gerek interesna. Yani usalarım ne kadar. Varabız. Kızlardağa bir 14 kilometre çıkan baltı var. Buraya biz şehirge şuşunday motor arka koyganlar. Kürsöterge ince motor Nursultan Nazarbayev Kutludağı Sayabak degen. Kızlardağa kirabız. Bunda benen yedіріп gülü de var. O kiyip bitken biz. Devam etirimiz. Kararımız neseler var iken. Sırdarya'da koyarız. Sırdarya ağa. Zirek kalam bilin. Конечно. Yarar. Baş boyuna yağmurlar bulur hali, yığılır hali. Zirdiye de var. Başta da koyganlar sakimattır indi. Huzur zdaniye. Şehirge kirgende sırası tura ekan. Udutun urnaşkan mı, udutun tugul mu? Bahalı cıdanlar biz indi. Hazır varam, urnaşıp bakayım. Şık olur urunları. Znamenit ingini görürüz. Bizden Kızılardan'ı, bu bizden Tazardan'a kayıttan dostlarım maktaylar bu şehirde. Motorunu bir ornaştırdılar. Berkimde yok elbaka. Bir üzümüne akuratlı 3000 tenge. 3000 tenge ol yakınca 650 som, 600 somdur maşt. Benim şey 650 som için big şikarny. Misal için benim Rossiyada bulgan var. Köp mertebe naçarrak bulgan hostellarda şol beyege. Onda bilen iyiden tura monumentada tura yakında gana. Bayağı motor yerler. Hostela yaxşı, big motor, big современный яңаздан еді. Мында қарайда набережный да бар. Ну, набережный так себе, конечно. Зато мында не бір Сырдария хөрмәтенә мотор памятник куйганнар. Ең главный минус нәрсәдә бу хостелның? Шәһәрнең читендә бу, керә торган җирендә. Шәһәрнең үзенә более-менее центр булган җиренә барырга теләсәң, ким дигәндә 2 километр тирәсе барырга кирәк. Her Allah'a topşırıp barabız. Kişke Kızılardan'ı kurup gidesi kirgeni yıkatırız. Bir şeyini Kızılarda valutumu almıştırıp Forte bankından çıktım. Çes etkende biraz gına sona kaldım deyip bana beğendiler. Hatta ben kirdim 18'de 45'te 15 minut kalgan. Yok, bana kassız dava ettirge tegiley bulay. Tutundular. Toğuş çağırağa. Tege yolcu kişinin haline kirge bir aşıkmıyorlar. Nişlep iken anlamıyorum. Çünkü reglament boyunca yazılgan saat 7'ye kadar обмен valuta eşli degen. Olayta men уже jiyip koydum, men уже inkasatsiyani hazırlap koydum deyim. Meytem benim halga düşünün, sen benim halga düşün dey. Meytem senin halin bit, ne по регламенту. Ha benim halim, men по регламенту, men bir нәрсе 15 minut kaldı.
Şu anda turmuşta, hürmetli dostlar, biz eğer reglament yazılgan iken fulan vaqtda şuna getirip aldanırak түгел. Aldanırak әзірләп koyabız da anları kalan kişilerge meşakkat yasayız. Benim bir tuğanım var, ismini etmeyeyim indi. Avtobus getir aldığından 1 saat aldan kelip otura. Işı bete, yağmur астына kala, tege problem, bu problem. Lakin meydem, ne segesin, sen şu integesin. Вот тегелей булыр, вот былай булыр. Ой, совет системасы meydem. Korkup yürüyorsun her bir mezgil için. Aha korkura керек түгел. Çektirde jüri. Meydem korkura керек түгел, barысы da yaxşı. Hazır bir tertip sağlangan. Eğer şuna kalınlar iken, zakonlu hakkın var meydem dişekler. Şuna da artık aldan aşıkmağız. Artık aldanlık hazırlanmayız. Hem artıklık songa da kaldırmağız. Çünkü nıgırak songa kalsan yetişmeyeceksin bir faydağın. Biz Kızıllarda uğramları boyunca barabız. Әлі меңа километр yarım bara керек yakınça. Şəhərə uşağın jirgələgər üçün bu şəhərin şiti bunda bir yerdə yox, bunda türlü organizasiyalar gına. Təki yaşaytırgan dumlar tulkum көрünmей. Xəbər başara керек. Allah'a tapşır. Davay sizin dağalar bilen stroyka var. Bütün жерini қазыйлар, сындық тұтынғанlar. Теге мен барған жерден башлап стройка инде. Ну, эшләп бетерсәләр, вообще шәп булырга тиеш. Моторитер брусчаткалар дагы бар. Әміне біз келебіз енді Қызыларданың главный мешітіне қарағысын енді зор мешіт. Бұл мешітіне көріп кетірбіз. Мына мында арық системасы тоже қарағыз. Бұл арықлар шуннан сулар йөри. Вот. Мешіт серьезный. Ол көрінегіне, наверное, сізге камерадан бәләкей иттіріп. Çünkü теге манара формалары кішкене. Yok, şimdi барықта зор мешіт бұл. Здоровый. Her kirip namaz okup шығарған Allah тілесе. Bu Қызыларда мешіті. Bu центральный түгілдер әлі. Центральный мынанда зор Қазақстанда мешіттерін зор ясайлар. Kirip namaz okup шығайық. Туриясы бетінде өзі мешіт. Тегінде ашхана деген мында тәхарет хана балар, дәрет хана дейдер. Bunda tur nedir? Devalo xanası. Ашхананда көріп şeygal meşitке кірер алдынан akşamga vaqt бар бұл әлі барас. Бunda motorgana территорияларда ясалған. Нелерімде мотор, но ябылған уже. И то мында заказлар şeyler. Вообще шикарно ясалған. İşte ornamentlar da var, motor ittirip. Meşitin ашханасы bütün meclisler huzuru. Bunda tağım bir zal. Bunda dinik ibet. Mesela meşitke şunday ney. Manzara motor. Burası meşit. Motor akıştan benim. Şunda akuratlanan teritoriya. Qaralgan, yasalgan. Hazır meşitini kirip qarayıq. Qarab turabız üstten. Doğrumda okuyduğun insanlar da var. Ne motor. Шикарные. Яхтadakiler gibi. Отделка супер. Hürmetli dostlar, hürmetli tuğanlar. Bik motor meşet. Bik görkem, territoriyalarda qaralgan. Özünüzde көре аласыз енді. Bik ittirip yasalgan. Göresin astadağın bik көп türlü motor zalları vardır. Kızlardanın meşti bik motor. Akkuratlı. Bunda meştler көп, belli 13 штук. No, internetten qaradım, bısı en zorusu hem en motoru bola bu qayda indi. Evet, Allah'a şükür namazlarını okuyup çıktık.
Көркем, бик матур. Менә территориялары да бик каралган. Бүтән яктан чиста да, аккуратный да. Хәзер менә кырыйгарак китсәм, мәчетнең манзарасы тагы да яхшырак күренәчәк. Нәрсә әйтәсем килә? Бар шундый төркем кешеләр, кайсылар әйтәләр, мәчетләрне бизәргә ярамый диләр. Әйе, монда Мөхәммәд галейһиссәләту вәссәламның хадисләре бар, кыямәт көне алдыннан мәчетләрне бизәрләр дигән. Әйе. Ләкин шул кешеләргә сорау әйтәсем килә. Кыямәт көне булырга тиеш. Кыямәт көне качырып булмый бит, куып җибәреп булмый, аны бар кайтып китәле моннан дип. Вакыты килеп җитә, шуңа дагын мәчетләрне бизиләр һәм мәчетләрне бизәү кайсы берләр әйтсә, кыямәт көненең билгесе дип. Гафу итегез мине. 2нче гасырда төзелгән мәчетләр уже бизәлә башлады. Ул кешеләр бәйләнәләр. Мәчетләрне бизәмәгез бүген, ул кыямәт көне галәмәте. 1300 ел элек мәчетләрне бизи башладылар. Бездә кебек мотор пластиковый потолоклар җибәреп түгел, алтыннан. Анда инде әйтеп китик, беренче бизәлгән мәчетләр, хөрмәтле дуслар, ул шул ук Аммиятлар мәчетләре. Искә төшерегез, сез ул Сириядә, Дамаск шәһәрендә урнашкан ул мәчеткә 1100-1200 ел. Аны ничек бизәгәндер? Мәккә мәчетен карагыз, Харам мәчетен карагыз. Бина кешенең күңелен шатландырып торырга тиеш. Кешенең күңелен шатландырып торырга тиеш. Кайсы берләр менә аскет кешеләр бар, алар әйтәләр, мәчеттә бер нәрсә дә булырга тиеш түгел дип. Күрәсең, алар өчен мәчет ул ниндидер бер коробка. Алар әйтәләр, Мөхәммәд галейһиссәлам вакытында бер коробка булган да бит инде ул диләр. Но бит җәмәгать, без ул чорда яшәмибез. Мөхәммәд галейһиссәлату вәссәлам вакытында булган мәчетләр аның чоры белән, аның экономикасы белән, аның хәле, аның көче белән бәйле булган, аның тарихи вакыты белән бәйле булган мәсьәлә булып тора. Шуңа дагы ул 1000 ел элек булган хатирәләрне бүген китереп, менә мәчет ул теге баганалардан җыелган финиковый ниләрдән, яфраклар белән ябылган түбәдән килеп чыккан бер здание булырга тиеш дип әйтү, ул ахмаклык. Без инде ул кешеләр белән спор итүне мәгънәсез икән аңлыйбыз, чөнки бер өлеше аларның фикерләре дөрес. Чөнки артык нык бизәү кешенең фикерен чуалта. Ләкин шул вакытта бөтенләй бизәмәүдәген мәчетнең нурын бетерә. Мәчетнең нуры өсти ул матурлык. Анда килгән кешеләрнең җыелып бергәләшеп кылган гамәлләре. Әйе. Шуңа дагы аны элеккеге галимнәр дә, элеккеге муллалар да бик яхшы аңлаганнар. Шуны элек-электән ясаганнар, компромисска килеп. Компромисска килеп, һәм ул компромисс нинди? Синең әнә теге башка дин тотучыларның бар бит инде. Алтын куполлар, алтын киемнәр, алтын түшәк-мүшәк, бөтен әйберләр. Менә шундый дәрәҗәгә җиткезеп бетермә. Менә шундыйны кыландырып бетермә. Ләкин без нәрсә күрәбез? Мәккә белән Мәдинәдә алтын өстенә алтын. Шуңа дагы иң беренче менә бу акыл өйрәтүче кешеләр барып, Мәккәдәге кешеләрнең, шушы салучыларның миләрен киптерсеннәр. Безнең районнардагы, безнең авыллардагы соңгы тиеннән, соңгы акчаларын алып килгән әби бабайларыбызның биргән садакаларын түгел, дөрес түгел андый матур лампочка аласыз, дөрес түгел андый матур шамаил куясыз дип. Юк җәмәгать, әнә Мәккәгә килеп, Мәккә галимнәре белән акыл сатсыннар. Алар зага акыл сатып тормыйлар, сразу җибәрәләр махсус организациягә. Шуңа дагы бәйләнмәсеннәр, әгәр мәчетләребезне матурлыйлар икән, мәчетләребез ялтырап тора икән, подсветкалар бар икән, шатланып кына торыгыз. Чөнки без китәчәкбез, безнең бала, безнең оныклар китәчәк. Ул мәчетләр калачак. Ул мәчетләр гасырлар буе торачак. Ул мәчетләр менә бу Дамаск шәһәрендәге мәчет кебек биналар 1000 ел торачак. Шуңа дагы мәчетегезне саласыз икән, әллә нинди теге кемнәр шүлдән чыккан кешеләр кебек агачтан түгел, капитальный салыгыз, мотор салыгыз, шәп иттереп салыгыз. Күренеп торсын, ялтырап торсын, бизәп торсын районыбызда, авылыбызда дагы. Ул вакытта мәчетләребездәге кешеләрне кызыктырып торыр иншаллах. Мәчет тарафыннан без барабыз шәһәр тарафына. Менә монда ниндидер зур абзыйның памятниге тора бит инде. Видать, важный абзый булгандыр инде, тиккә генә куймаганнар һәйкәлен. Менә карыйбыз.
Кстати, менә бу Sina Oil деген күп кеше белеп бетерми. Бу Кытайдан Sina Oil. Кытайский нефтяной фирма. Казакстанга кирип бензин саталар. Вот. Шуңа полный ходым маташа Кытай. Үзенең өлешен кертеп, шушы рынокны үстереп. Ә безнең российский нефти бензиновый фирмалардан монда мин берне дә күрмәдем. Но халык сөйләй, Лукойл бар дип инде. Лукойл бәлки бардыр. Пока әле күрмәдем. Менә инде һәйкәлгә якынрак килсәк, күрә алабыз. Бу Жалантас Бахадур. Бахадур дигән сүз ул богатырь. Бахадир. Жалантас Бахадур. Вот, сәлам биреп тора. Барыгызга даган. Ассаламу алейкум, татарлар дип сәлам әйтә. Таксида барабыз әле. Кызларда буйлап да. Бу татарыга, татарларга сәлам. Сәлем. Сәлам татарлар. Татарлар сәлем. Ей. Әшән гараздык бу. Мәшт әдибәйме? Менә хәзер барып центрны күреп кайтыйк әле әзрәк. Ничә икән? Шашлык ашадым монда. Отзывлар яхшы, миңа ошамады. Ha? Шашлыкларның монда шашлык бар бит? Я. Отзывлар яхшы диде интернетта. Ага. Ә миңа ошамады. Ошамадымы? Юк. Жерде онша эмес бу. Как будто иске ниден фарш. Или мин слишком привередливыймын. Эрар насыйбы белән сырланырга кушмаган китапта. Юлны дәвам итәбез. Подсветкалары бар. Үскә таба очып китә. Аккуратно гына мотор иттереп кенә. Дирма турбина бу и ЗАГСмы бу? Тренажер yok mu А спортзал мы шул? Бигрәк мотор спортзал шул. Бинтелар. Бинтамыр. О, Чанган автоманда да килдеме Кытайлар? Хавал. Хавал, ГВМ. Эй, әле инде модельләр бар монда. А бу театрмы? Ресторан? Empire. Веранда. Ресторан bu. Торговый центрларына килдем әле, кызларданың. ICT Mall дип атала. Кирип карыйбыз монда аны. Киноплекс бүтүнсө бар. Дегенде язылганда гына әле. Бүтүн российский магазиннар монда тоже бар. Кирип күрүп карап чыгыйк. Индирект нәрсә икән. Кытай машиналары тор сатыла. Пасталарның бәяләре. Ничә сум тора? Кайсысы ничә сум? Зубный паста, шампуньнар. Мондай лейста бар 5 бармак белән. Бик каты теләгез булса 5 бармак ашарга риск гына пешереп тә торасы юк. Кавы пакетны ачасың да бисмилlah әйтеп ашыйсың. Лейс 5 бармак. Майонез бәяләре. Кемгә шутларга интересно? 1 российский рубль, ул 4.9 не булып тора. Тенге. Торговый центр. Краннарда бар, мәлкә бар. Местный кинотеатр. Монда кинолар. Парага яратам, но 2500-2700 тенге сорыйлар. Ул артык кыйммәт минем бюджет өчен. Барас кыйммәтрәк булыр. Ул 500 сум бер кино өчен бирергә. Интернеттан да карап була. Шуңа Казакстан кинотеатрына кирип торам инде. Менә Остин кибете. Остинга кирип чыксак була карап, нәрсәләр бар микән. Инде Дуданыр, Чикен, Алай Паруса, Папа Пицца, Бургер Кинг. Бunda үзләренең фирмалары инде. Айрым семейный рестораннар. Тау инвасының. Торговый центрларыннан нормаль торговый центр әйтеп китик инде.
Elmet şehrining derecesine barıp jitmeyindi. Bu tür yaxşı bu limeni evirler var bitindi. Özüne kerek neseni tavıp bola. Mana bunda her motoruna bir parık kıvık orun var, şunu yürüp çıkarman, karap çıkarman. Nerse aytasım kele? Kup kibitlerde yürüdüm. Hem indi şu kup kibitlerden 92-93% bu Россия tavarlarından tura. Россия tavarlar külke tugul. Eğer kinetkene birinci jabılıp gideyken Kazakistan'a yol. Kazakistan aşkolacak. Bütünlüğü 92-93%'tır. Şulay külke tugul şundan da. Manda süt produksiyasını, un produksiyası jilek jimişten kola. Bütün evrini, bütün kimyalarını, bütün kıyagazlar, neseler, siz bilesiz. Bütün su Rusya'dan. Şumadan kinetkene Rusya Petruşkasından kiliplekseyiz. Любой Kazakistan kibetine aptırap kalmağız. Bütün süre özümüz bilgen, tanış bulgan tavarlar rahatlanıp kullana alasız indi. Şeklenmiş yaparsa tanış. Bu tavarlar bayası indi biraz kıymetrek. Kayber evrelerden nık kıymet bulu sizile. Kayber evrelerde biraz ezrek sizile. Orzanrak şu it tege kayadır barıp aşıysın iken it meselesi biraz orzanrak. Mana oldu. Birinisi şu. Bunda ayırım kararlılık evir yok iken. Şu park kıvık evirgene var. Emin indi. Mana bu yolga çıkıp qarayım. Bunda özünçe motor pasvitkası da var. Pasvitkalarını da görüp giderbiz. Bunda şehirnin üzeri demeyler, ortası deyler, ortalığı deyler, şehri ortalığı. Buradan biz hemen şehrin şehrinde ortalığına barıp qarayız hazır. Nindi mikansan ol ortalık, nindi mikansan ol исторический. Orada Selam Kaysar'da. Давай. Selam Kazan degen. Kazan. Kazan'a selam aytalar. Вот. Umumen olganda halk bik yaxşı, bik görkem. Mana şulay. Kirip ketebez. Yanında fontan. Özünçe payışıdır indi. Mana suunda siptirip alacak. No, ne indi? Isla bir ağacı. Biz devam etebez yoluna. Selamlar etmeye başladı. Mesela bu andır bu bilmem. Zabastovka mı birinde jilip çıkıp gittiler varsa da ezrekkene bir razına biraz iyi buldu. Ben senterine barıp kararmın diye oylagan idim. Şesaytkende halim olmadı. Orada. Qaytып yatırga da saat 11'ince gitti. Men yani qaytırga da kim degende 7 kilometr tiresi. Yani qaytып durmaz, men taksiga alırmın. Çünkü anın kaderine yürürge ayak düzü bitire olmaz. Ertege gündüzün ertege bizim jumga kun kokras. Sizin bilen qarap getiribiz. Eski Ülüşün Kızıl Arda'nın. Ol endi исторический centrdagi sovetskiy застройкалар, muzeylar, neler. Şul kızık urunlarını qarap getiribiz. Hazır qaytırga gerek. Terlik yürüdük indi bugunga. Norması buldu. Adımlar sonu da 17 kilometr küfete bugunga. Bütün kişilerin kadar yürüye almayı. Mena da gün sayın artık köp yürü faydalı bulmaz. Her bir nesnenin şiği var. Şiğinden ustan faydalı bir zararlı gaydana. Ona da qaytıp yatıp yoluna getiririz. Memin martta. Şuşundu zor
Kengiligi 10 metr yaxshi bir ushatka bilan jeyilgan. Bütün jüdede motor fanarlar tura. Bütün jüdedegen skameykalar tura. Her bir 40 metr sayın 50 metr sayın. Şunday klumbalari var. 53 kilometrlar şunday motor uzunu var. Şunday yaxshi podsvetka bilan gulayttirgan. Şu kadar rahat, şu kadar motor. Şu adam menga Şimkent bizim mana bu qizlardaning mana bu yürütürgen yolu. Big motor. Kelip просто do'sting bilan, yaqin kishing bilan yoki hattoki 100 minut kebek gulat etirga o'rin bunda вообще yaxshi. Butunlay ustроенный, butunlay podsvetkalari bor. Yoqdi, чисто, bir chuk yo'q вообще. Qizlardaga bishli, молодцы. Mana bu ko'rasizmi lampochkalar yonib turadi har bir bog'onada. Alar 3 kuni kilometr tugul, alar bir 7-8 kilometr. Shahardan ishine qadar boralar. Şulay motor mana. Qo'ya qarama, şu liniya olda da, ortda da. Вообще четко. Qizlardaga like.